Mwana usu ni wa musongi yethe amwe andithi ende tina aliulango na athi kutethia wia usu mwea ingai endeagwa ni chao ni nthembo cia kuvivwa na nthembo ingi kana ni wewi kwiwa mwea ingai ni kuseo kute kumumisya nthembo kumwithukisya ni kuseo kute kumuthembea mathunya ma ndume. Ndeto ithi cia Mwathani Samueli kwa Saulo nisyo ciutuvingwia mosoanio maitu iulu wa masomo ma wachumwa wa 26 mwaitu kanisa enda tumanyenesa kila Ngai wenda kuma vala tui na kwa wiwi tuyika kwenda kwake ve uneni wi nguma wa asya wiwi niw'o mwia wa mbee itune. Kimanyio kii nicho kitwikalasya ta Kristo na kutuvicha vala uwi twititwe tumwatie na kumwatia Kristo ula wamwiwie ithe wake kuvika kukua ngelanyoni. Ivinda ya kau waene nthi kuya Amerika musumbi ula waikuo Abraham Lincoln akomanie na nzama yake mavoye kwacha mbee wa kwitwa ita nivo munene umwe wamutavisye musumbi wakwa tuvoye Ngai ethiwe ngali iya itu nake musumbi amusungia na wi mwingi amwiaye munene tuvoye twithiwe ngali iya Ngai. Lincoln ni wamalilikanilie anene ma serikali yake kana witikilo timu iyo wa kusukuma Ngai eke undu tukwenda indi ni wa kutusukuma ithie na kututhuthia twike kwenda kwa Ngai. Mavinda maingi twenda ukananisya wendi wa Ngai na kumunenga mawoni maitu pandu va kwitikila kwenda kwake. Isomo ni ambe Ngai kwisela kanywani wa Mwathani Ezekieli no kusungia unyungunyesyo wana ma Israeli mayasya ndeka wailu nondo amaekie mathinwe ni amaitha mota ngombo. Ngai no kumakania iulu wa mwikalo wo wa kumutula muti nondo meko moene ni mome utuma mathina ni mukulia niguo maundu ala ngwika ti mailu yo miendele yenyu tiyo itemia ilu asya yila mundu mulungalu waeka kwika ulungalu wake na eka uthuku akakua. Kwa ndeto ingi Ngai asya kweka kwika ulungalu ni ulei munene na itubi yaguo ni kikuo usutiwa muthia wa mwiki wa na Yesu nondo mundu muthuku aeka kwika uthuku ula wika na kwika maundu ala mosanite na miao na maguo akatangia thayu wake. Ana ma Israeli mekala maisha mailie ou nondo wa ung'enduo ni makwata wa ukombo na kuthinwa na kuthamiwa nthi ingi ta Misili, Pasia na Babiloni. Mamusyokea mwiai na mathana kumwiwa Ngai ni wa matunga kuo kuve ulei ututwa vasa na Ngai naguo wiwi uye twete vakuve nake. Isomo ni ya keli Yesu ananywa tawe kitina na kiango cha wiwi kwa wendi wa Ngai. Vaulombe tutavya undu Ngai wenda twike ta nguthu ya Kristo ikala imwe na kiswanio kimwe na kwendana o undu umwe na kwithiwa na ngoo imwe na mwekindu kimwe. Ngai ndekwenda masindano kati wenyu ngathiyo cia mana indi inyivanisiei na mwayosa andu ala angi ta mwaseo kwinywe ni kana mwikalanasye na utanu. Muthia Paulo amatavya ithiwa ina veva taula Kristo Yesu wainaguo ikulio ni twithiwa ta Kristo kwa nzia yiva ithiwa ta Kristo kwa wiwi na winyivyo nzia ya kutwika eitwe iya ana iya na aseima Yesu no kwithukisya ndeto syake kwika undu si kwasya
kwianana na kwenda kwa Ngai. Vo museo ni ngelekanio ya mundu na ana makeli. Yesu atumiye ngelekanio ino kuwathukania mwikalo wa aumia makoti, malwaya na ekimanai alama ungamiwe ni mwana wa mbee, na abalisi na andiki mamiao alama ungamiwe ni mwana wa keli. Ana aya eli ni mabalukilie ithe wo kwa nzia imwe kana ingi. Mwana wa mbee asungiye ithe na ngulu amwia ndithi itina aliula ngoo na athi. Wa keli abalukilie ithe kwa ndeto na kwa meko amukengie ni nguthi na alea kuthi kutethia wia. Ndeto ciake itai na uguo tondu mutheu Toma wa Aquino wa Asia. Uguo ni ila ndeto situ ciosana na meko maitu. Akristo aingi me gikundine kicha mwana u kunena bate meko. Andu amandai ya ova ilomoni indi ngoo cio ciibasa nakwa. Aingi maitu tuiliou kosa mawibito maubatithio kivaimala uthembi ona mutwano mbee wa Ngai na andu indi tuyemwa ni kwianisha. Umonthi ni twakanua twikae kila tumbula kwa ndeto taguo mwikio witu. Ngelekanio ino yitunenga wikwatio kana Ngai ni watei na no twetelete twilile na tumucioke ethiwani twaikie kwika ula wailu. Ngai asana ithe wa mwiai waitu Yesu Kristo akatuthocha mwambani ingi. Ona ethiwa twikite thavu ndune ta mukumbo twelila na twamuciokia Kristo, mwikalo wa tene ukathela na mwikalo mweu uyambia. Uvo museo munthi anyanya wanikana ona tubititi ata pe mwanya wa kuciokea ulungalu na kwianisya wibito witu kwa Ngai ta mwana ula wa mbee. Ni vinda ya kwasya mwiai neneanitie kuulea na yune ngwika kwenda kwaku. Ni vinda ya kusania ndeto cia mwana wa keli na meko ma mwana wa mbee. Nikana atwike wendi wa Ngai kwa wiwi na winyivyo. Twemanya na twetikila kwika ou. Tamwini wa sabuli umonthi ni kumukayia Ngai. Ame mwiai mbonie nzia ciaku ndongocie uguoni waku na uimanyisya nikana nikalae wiwine na winyivyoni waku. Ame mwiai likana tii waku na wendo waku utaoleka na uindilikana nondu wi museo.